Kanika mas berkuit ni dua ini kebentar. Paulina Kusul, nota cerita di mensim jungi. Nota I senorita Mayayo Pniau, berdubiyo jingkot jingkia, jurut nota kijing kesem. Kebentar Basil Nong Siang. Belen kurkui I, hasil kai jungi. Induk ai yau, yai, ya kai jingkot jingkia. Jing ruai mas sedang mas berkuit nomor lai spa sepulai. Lai spa sepulai. Kohimen kopera, tongin sengu yau Jisu, naga benta kanika sengi buram jangu Petrus bada Paulus apostol. Kanika longru kasengi hagamang ikin mau, kasengi jangga jingait, bad kasengi jangga sengi buram jangu bishop nong stoin diocese bada kawai. Ngiduai na benda bishop bayi jangi Wilbert Marwain. But ngiduai nagabenda baraka jing dumu jangga diocese. Ngiduai ru nagabenda ki bapang ki bashitam. Ngiaiti yaki bahara shau Jisu lembaga jing esai lem jangu Petrus bada Paulus apostol. Ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit. Amen. Kajinga e jangu trai jangi u Jisu Christ. Bad kajingi jangu blain. Lembat ke jingya sulak jangamen sim bakuin kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru. kat bangireke kasngi buram jangu Paulus bada Petrus apostol nginang puson hapo jangi hadukat no ngidon kamban manjan badu Jisu kini kilang arngut ki apostol kibadon ke jimbakala ke jingdona ha ke jingim jangki Henry kila eat shir hem ya Jisu But ki amahadi ke jinge to Jisu, but ki khalai ban kala kabamot, ki khalai ban shashkor yaw Jisu, ki khalai ban kongu yaw Jisu, ki khalai ban yai rengkat badu Jisu, mangiru kumju. Don ki por ha ke jingim jongi ngisngau talat, ngisngau bambiang, Henry habangi khalai ban ishirhem yaw Jisu, nginio biang ya ke jingai ke jingkarku. Sange por ban puson hala ke jingim jongi, Hadukat no ngidon kam ban kala kabamot. Nginangai tiru ke jing talot babun jangi. Pangindup yo jimpen slebatimai halo jangi. Bandup yale persha yaki pop eke jing talot haga jingim jangi. Jisu bayit map yangi side kud yangi lembaga jingya side lem jangu Petrus bad Paulus apostol nga pala au play badun por para pada happy ko himmen ko para wangalale pop shibun
daki jim parkhat, daki tin, daki kam, daki jingle klet, daka jingle palad junga, daka jingle palad junga, daka jingle palad bakra we junga, namar kata ngakarpadi ka Maria bakuit, kabaya isa kataisuti, yaki angel bakiri kuit, bari pi ko himen ko para, banduay na kabinda junga, how try ublay jungi, ublay badon bor baro ni sune yangi, parendala mapigi pop jungi, unyalam yangi shaka jingi mbam jikut. Amen. Good try to isane. Good try to isane. Good try. Good try to isane. Go bless him, go pardon more go kun marwe go trayo Jesus Christ, go kun lambro play, bakit ipo birthday, go piang ka jingker pa. Mami baku, mami utrai, uwe bahaklita mami koji suris, mami bayai long play, ajing ya long kawe. Padumen simbakun agamuro pa. To nginia duwai nagabenda ki jing tumu shime chungi. Ngiduai nagabenda ki bapang ki bashitam. Duai nagabenda ka jingala kabamut janginom pop. Duairu nagabenda ka nong stoin diocese nagabenda bishop. Ngiduai nagabenda ba ora ka jinga kabangitrang haganega sngi buram jangu Petrus bakuit bad Paulus bakuit ki apostol jangu Chris. Koblay me ubala ai hangi ya ka jingkamen badon buram bad bakuit jang kanega sngi kadbangi kan mau sngo piing ya ki apostol u Petrus bado Paulus
to ai baka balang jame hakie kie baro kan but ya ka jingikai jongkito na kibang kalayo ya ka jingstang jongganiam jongka da utrai jongiu Jesu Kristo kun jame uba im bat san sha ringkat bat me ha ka jingelong kawai jongumen sim bakuin ublei genom la genom Amen. Kajing pule nagi kam jong ki apostol. Hagito kisngi us im Herod ula ban benya ki kato kat nengut ki dukot jong kabalang. Ula penyabi u Jacob upara jong u Yohanes daga white lam. Bad haba ula yoi bakane kala pensngobha yaki ju. Ula shulur ban kem saya u Petrus ru kane kala jia hakasngi ukpu klemtian. Enda ula kem yu ula sed yu hapatok. Bad ula aiti ya hagi sau kun hun kisipai kiba saungut ban aphira ya udatmu ban sei ya hakmat upai ba hadin kapaskha kumta ula sei ya Petrus hapatok kumta ula sed ya Petrus hapatok Henry kabalang kala penlong kajing duai bashir rehem ha ublei na kabanta jung Hakatahi kamit haba u Herod ulase ya u Shabar u Petrus ulathia hapadeng arngut kisipai late ya u daki kenjri arteli ban kinong ap karot hakerdop kila pira ya kapatok bad hakmi u angel jung utrai ulapau bad kajing syai kala thaba haka kamera bad ulakta ya u Petrus naka krung bad ulakirsiu ya u ong kloi ki joj markumta ki kinjri kila hapno na ki kejat jung nangta u angel ula ong ha toriam to bej bato phong ki juti jongpi bad ula le kumta te u angel ula ong tokup yala kajankup bato but yanga te ulami Shabar bad ulabut ya syemtip ba kata kaba u angel ulale kalong kabashisha ulat harai bagadei kajingyo ipau enda kila yait lait yaka kenhun pira kaba ningkong bad baar kila poi haka kerdop nar kaba yalam syapo kanong ba katba ka kerdop kala pelihi dalade yaki te kilami Shabar bat kilayat arsut kalentiba bat kendit u angel ula ino ya te u Petrus ula kendit benriu bat ula ong menta ngatip ba utrai ula pha yala u angel bat ula pelat yanga na kakti u Herod bat na kata baro kaba kipaju kilakmi lenti kakten jong utrai Sampai pusau nomor nyospak handri. Atuan matuk mi bujai uyai long bas pun baba nganyai kerkuyu try
Kajung Pulishiti ba arjung Paulus buku ceki Timotheus. Ko ba ngalapoy haka kelimat bansyak kenya. Haka por jonga jingklat no jonga kalapoy. Ngalayale yaki thama ba. Ngala job haka ba mare thong. Ngalari kendong yaka jinget. Nadu menta lapin up nakabenta jonga yaka pansingat jong kahok. Yakaba utrai unong bishar bahok. Unai hanga hakata kasingi. Bat ontang hangahi. Henrei hakito baro kibakmi lenti dek yak jingpin pau jung u. Henrei utrai ulayeng bat nga. Bat ulaai hanga yak jingklan banyala pura yak ktien. Kenang bagi jentel baro kindup yosngo yaka. Kumta la pelat yanga nakasintur using. Utrai ula pelat yanga nakajingle sniu baro. Bat unri yanga nakabenta kihima beneng chung u. Hau kan long kaburam junam la junam. Amen. Kaktien jong utrai. Hallelujah. Petrus, badalah runung mau siang ante kabalang jonga, bagi kerap jongka dujoki nom layaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon reng kad bat pim. Engkau berpiru. Kajing puli na ka gospel bakuit kat kum Matthews. Kaburam ame kutrai. Habau Jesu lalay shagatain Kaiseria Philippi. Ula kirli yala ke senran. Ke briu ki ong ba ukono briu ude uye. Kila jubab don giba ong u Ioannis Baptist. Kiwei pat ki ong u Elijah. Batsa kiwei pat u Jeremiah. Lane uwe na kinongia tolupa. Ula kirli yaki pi pat pi ong ngalong uye. U Simon Petrus ula jubab. Melong u Chris. Ukun u ble bayim.
u Jesu ulapai ke tin ha u suk mapi ko Simon u kun u Jona namar omde u briu bala penpau hapi ya kane henry u pa jonga u baha benengken ti kumda nga ong hapi pilong u Petrus bad halor une u mauziang ngante yaka balang jome bad ki kardop kadojok kinomla yaka nganai hapi yake shabi jonga hima beneng bad kat yaka ba pente ha kaparte lalate ha beneng ru bad kat yaka ba pinlaw ha kaparte lala law ha beneng ru ka gospel jong utrai Kajira yame ka Chris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jong arngut ki apostol bakrao u Petrus bado Paulus bakuid haba kabalang karakelang ya kasngi burom jongki kabalang ka penpau ha kamal jongi syapang artili ki rukam ublay ula kering arngut ki ri krau jong kabalang kabalang kabulang ya kasngi burom jongki arngut hoy kidon ru kasngi burong lakajong ha kabalang ya ka kat jongu Petrus wat kum juru ka jingkala kama mud jongu Paulus bakuit nirake ya kini kasngi burom ru ha kabalang henry haba kabalang kabalang ka kwa ban penkan mau yengi ya ka rukam uble ula itoy niyaki u Jesu ut itoy niyaki wadalta baki don gi jingduna baki la don pun jai ki jing talot ha ka jingim jongki ha ka jinglong ubriyo jongki habang ireke kasngi burom jongki ne arngut ki rikrau jongka balang ngimde ban perkat baki long ki ba janai tam hapadeng ba ro ki briyo kilong ki briyo ki ba im kumangi kilong ki briyo ba don ke jing talot kum balong mangi henre haba kila yusno I kasur jongo bale shisin ba ki yomar jingid Jesus Christ kilong ki briyo balayaine hakata ka jingid shisin ba ki akendo yaw Jesus kim shimla kenran din but habang ipuson halor kini ketin kabangila yosngo mendakasni ka kot kaveringi ya ke rukam u Jesu utre ha ka jingim jangki yosngo ha ka jimbule ba ningong ba ar kumno nadu kapor ki yomat ya ke jingi du Jesu kilastang ban tre borba naga benda u Jesu naga benda ka balang bakuin naga benda ka hema jongoble bad kila kindi burom ya u Jesu but kadu kadwai kumba ong u Paulus bakuit ula ong khoit ngalatre shirhem ban menda nga ap ya ka pansungyap ulas ngaut tekana ha ka jingim jongo ba u Jesu unum ino yabu haka juga dor ngios ngo kumno u Jesu u penia dia ke jingim jongo Petrus wat la dala sas set patok u blai shimla ino yabu ya ki briu ke ba yama dia u Jesu ke ba yaine ha ke jingidu Jesu u Jesu ju ino yaki wan ladang ya hap ya kando jinge shipor arpor kata ka jinge kamde ka jinge ka ba baroshi jinom bon gi briu ki yama jinge bon gi briu ki don jing jinjar bon gi briu ki don ki ngop ha ka jing tenjo ka jim pen shoy henrengi de ban sautu kine baro kilong ki jingai la jungu Jesu yangi bangindup yama jingid kam shirhem na u ke jing sumar jungu ha ka jingim kine baro kilong ki dakishin yangi ban roy ha ka jinga e jungu Chris manle ke jingjia ha ka jingim jongi kalong ke jingkot yangi ban i shirhem yaw Jesu kene ka sngi burom jong kine arngut ki rikrau jong ka balang kapenkan mau yanga badiapi bangi de ban long ki bayaine bat ngitip kumno u Petrus bakuid wala kendai yaw Jesu la lain yaw Jesu kumno u
Paulus bakuit shua bawin ya kendo Jesu ula lebe ni ki Kristan but kadon ke jingkeli hakama jangu ko Saulus bale pilebe ni nga u Jesu ula ya kendo yawu halindi Damascus ban pinyo mad yawu haka jingim jangu Jesu ula penito yalade hawu sa Paulus shua bawin kerlalong ubriyo baba o Jesu kirli bale pile beni nga haka juga dor ngitip o Jesu ula yakendo ya o Petrus bakoin harud duria o Tiberias badu Jesu kirli ya o hato pi kam id mo yanga banyakine ki baro don hartili ki jingkili hakama jongiro kadbangireke yakas ngi burom jongo Petrus bakoin bad Paulus bakoin hato pi kam i hato ngi kam i mo yaw Jesu banyakine ki baro bad hakaju kadur Jesu kili yangi habangi yahid bakala habangi im jingai na Jesu habangim kit kli yaka kameram jongi habangim kindiu yaka balang bakui jongu Jesu unman kili yangi bale pile be yangi kini kelang hartili ki jingkili kabangi de ben puson hato ngale be yaw Jesu hatong ngalaben ya Jesu haka no ka dur haka jingim janga hatong ngalaben ya Jesu haka jingkwan yalade janga hatong ngalaben ya Jesu haka jing sarong janga hatong ngalaben ya Jesu haka jim bitar janga hatong ngalaben ya Jesu haka jim brai janga hatong ngalaben ya Jesu haki pop kababun kabangale haka jingim janga hatong ngalaben ya Jesu habang lomba jaitu hato ngalong ba le bein ya Jesu habang le nga le pinchitom ya ki bayid ba toin janga habang pinkul mar ha ki inga sem janga habang amburom markel yang ki bayid ba toin janga leze ngiru ngile bein ya Jesu habang ngimshim la id ya ki bayid ba toin jangi habang ngimshim la kitkli ya ka kameram jangi ha ka balang ngile bein ya Jesu haka ju ka dur wan ladang ilong ki bangait Jesu kili hato pikam id mo yanga banyakine ki baro lesengi bushiliang ya Jesu haka perkat ngilong Kristan ki babiang badu Jesu un pasiaw hakiskor jongi hato pikam id mo yanga kini kilong arti ligi jingkeli kaba penkala ya ke jingim jongine arngud ki apostol kini kilong ki jingjiaru kaba wanra ya ke jingid haka jingim jongki naga binta jongu Petrus kaduriyaw Tiberias kalong gasngi kabaula yama shirham yaw Jesu hangda ladon gading Jesu la penkra ya gading ula pen side ya kabam gadi na kabinda jongki nangda u Jesu la kili bar haka ju kadur haka lendi Damascus kakatino bale kabatay hangi kalawan ban pasyat halo jongu ya ka jingshai kabapin matlay yaw hambaro arliang jongane ke jingjia ngiyo i ya ke jingshai ba ke jingshai ka vengno ya ke jingdom haba ka jingdom ka tap iyangi ka jingshai jongu Chris ka wan hiar halo jongi banyalam biang yangi sha ka jingi de kabashisha ko himen ko para ha ke nekas ngi kadba ngi puson halor ke nekas halor kas ngi burom jongine arngot u Jesu kwaban kili u kwaban pasiaw hakish kor jongi yakini ki artili ki jingkerli hato pile bein ya Jesu lese ngidang perkat ngidang lebha kumba perkat u Paulus kadba u Paulus ula penchitom ya ki Kristan ula perkat udang le ya ka kam hok hakama to ble tat hadu Jesu kerli bale pile bein yangi tendengi perkat ngidang lebha tendengi perkat ngidang imba henre ngideben ap ngideben sange halindi jongi lindi Damascus jongi lese ke lindi Damascus jongi kalaban long lindi kabale behini ki brio lese haki inga sem jongi ngide ben sange peit markel liang yaki bayid batoin jambi peit ki kon jambi peit ki kimi ki pa jambi peit ki himmen ki para jambi peit ki parlog jambi nanda kirli hato hakano kano kador ngale behini au Jesu hato nga isisha au Jesu haka jingim janga hoy nga long Kristan nga pinbiang ya ke jingdon kambaro nga pinbiang ya ke jingduai henry hadukat no nga don ke jingi du Chris ay bakane kas ngi borom jongo Petrus bakuit Paulus bakuit kaya rap yang ngiru
ban pentikana ya ka jingim jangi ban pentikana ka jingir jangi badu Jesu ban sautu syai kadar ya ka jinglong uble hapo ka mensiam jangi bangin long ro ki kon ke bayad ya ke lindi ka babait kum kine arngot ki apostol bakala long ka paya baskem janga balang nadu ka por bakio madu Jesu kot yang iru tolong ki paya baskem janga balang jangki inga sem jangi jangka imlang salang jangi da ka bakendiu ya Jesu man ka kelip mat ha ka jingim jangi Jesu be i karko kardo yangi pensle yangi da ka jingit ka batimai kumba mela pensle ya u Paulus bakuid bat Petrus bakuid da ka jingit ka batimai bakela kerla ka bamot bakikerla longi ki apostol ki bakuid ke bapin briang ya ka jingit jame ha ka jingim jangki marjan marpa ha ka balang barokawai bamangiru ngilong ki kun ke bapin briang ya ka jingit dap daka jing shirhem janga jingit karko yangi en yaro ya utrai Jesu Christ Nam lai jinab, amen. ko himen ko para tongin playa ka jingit ka jungi ha ka ne ka sngi buram jangki ne arngot ki apostol bakuit ngangit hau play pa badon bor baro unang tao ka bening bat ka kendau bat hau Jesu Kristo kun ba marway jungu utrai jungi yau bala puna men sim bakuit yau bala khana kamay riyate isoti yau bala shalabin po Pontius Pilatus la sanar pna yawu la yap la tep yawu la hiasha ki baya haga sngi ka balai la mi pat ne ki baya ula kiyo shabene bashang shakamonu play upa badan bor baro nang dawin wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangit ho men siem bakui haga balang Catholic bakui haga jingya silok irikoi haga jimmap ikipop haga jimmi pat kado daga jingim bam chikut amen ko himen ko para haga ne ka sngi borom jongo Petrus pada Paulus bakui inang wanra baro ki jingang nu jongi hau Jesu naga benta ka jinga e baro ka bangi trang ha ka jingim jongi pamangiru ngin dap da ka bor jongu ha ka jingim ha ka jinge jongi idwai naga benta ka balang bakuit naga benta upa bakuit pop leo naga benta ki cardinal naga benta ki bishop naga benta ki lindo bat ki riniam naga benta ki bangit baro satala ka parte bakin yamad ya ka jinget ka baskem hakamat ki jing tinju hakamat ki jingyale bakil long ke bayang skem naga benda ban pinbriang ya ka jingit ka jungu ngi karpad ya me ko try ngi duai naga benda baro ki keri bakaperte hakabadon gitma hakabadon ka jingyale hakabadon ka jingya snam pat ka jingya pait ka jimpenyap ekibrio jingle ben ekibrio iduai kam dame nagabinda ka Middle East kadanang yai beteng ya katema hapadeng USA Iran bad Israel ngiduai bahkan don ka jingsuk ka jongu Kris ka donur ha ka men CM jengki ngi karpad ya me ko try ngiduai nagabinda ki bapang ki bashitam kiba tiah ki hospital kiba tiah ayeng kiba sngosi kiba snodo jing garmen na marbon ki daw bakin nang pin kalang diang ding sasasin da ka jingi du Kris bat hapadeng ki jinge ki jing jinjar kilong ki ba yaine scam ha ka jinge ngi karpad ya me ko try ngi duai na gabinda ki inga sembala jot bala pra na mar bam don jingit bam don jinget bam don jingaisha babaro ki himen ke para jongkum kini ki inga sem ke sauto ka jingkot ka karpang jongu Kris bante ya ka jingim halaru mausia ngi karpad ya me ko try ngi duai ru na gabinda baharo ki brio ke trang ya ka jingit ha pteng jongi ki ba shale bein ki brio ki bam don jing sukin diatro ki brio ki badu kim don kalat kalindi ben pen biang ya ka jing don kam jongki ngi karpad ya me ko try ko try Jesu karko kardo ya kini ki jing duai jongi ha kini ka sngi borom jongo Petrus bad Paulus bakuit pa ben nang pen biang yangi ha ka jinge jongi
Banginum long kikun ke bakin randin namar kano ka daw. Ipanya kane daw Kristus trai jengim. Amen. Lai spa in your pudriu. She met but she meant same. O Jesus Christ try. Ira me go pala jina yu pukawan. Ilong uka Christ. They bantel yada go ching tenju. Banlong upu baba. She meant same. O Jesus Christ who try. Ira me go pa. Lajina yu pukawan. So wine ilang u Chris. Apkem apnyoda kajing sitong. Banlong kawan baba. She meant same. O Jesus Christ who try. Ira me go pala jina yu pukawan. To ya dua ko himen ko para baka jingkenia jonga bar jompi. Kallang ka papriang hun hau blay upa badon bor barro. To try pediang jingknya naik di jompi nak benta ke ciro ukuram kerteng jongu ke benta yang i pada kepalang bakui jongu baro kuwei. To ai baka jing tuai lem jongi apostol ko trai kan sendran ya ka jing tarwa jingkinia kabangi wan tarwa naga binda ka jing pinkantang sya kanam kaburam jame. Ba to ai bakan perlong yangi kiba aiti lut hame ha kaba ngi penmenda ya kane ka jingkinia daw Chris utrai jengim. Amen. Utrai undon rengka batpim Rengka bat pi. to kintiu ya laki donot Ikan tiu yaki shau. tongin aingu ya utrai ublay jengim Kai song hok bat kate. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakuit ko blay badon bor bat bam jikut namar da ka jimpeniad bastard jame ki apostol bakuit o Petrus badu Paulus ki wanra hangi ka jinkamen o Petrus uba hakamat ban pla ya ka jinge o Paulus uba kraw ha ka jimbatay ya ka o Petrus o balastang ya ka balang na ki Israel badangsa o Paulus nongikay badu nongyalap jongi gentil kiba melakot kumda kawe ka pansngiat matir kala pinyaso ya arngut ki brio ya ki bala burom hasatala ka parte kiba hagi rukam baper kala lumlang kawe ya ki ying kasem jongu Chris batkumda rengat bat baru ki angel bat ki rikoi ngiaro yame bat ngi pen bana kalem sangem Ubakud, utrai ubleki pai, neng pertesa wadah kaburam jome. Hosana, Hosana, turai ublei syajong. Hosana, ublei juno. En yaro
himen ko para da ka jingri bleng iduai. Pa bangin yomad ya ka jingit ka jungu Chris. Bangin pendemai ka jingit ka jungi. Pa umen siam bakuit wen pen slet temai yangi. Da ka jingwan hiar jungu. Itrang naga bendaya lade. Naga benda ka jing tumu baper. Pa ujisun le kampala lemba umen siam bakuit. Da shisha melong ubakuit kotrai. Katemei jong kajing kuit barom. Namar katang ikarpadi me to pen kuit pen kantang ya kini gijing tarwa jongi da kabapa ya umen sim jame kum ga umjer halo jongi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jongo trai jongi o Jesu Christ. Hakapor baladino yawu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada kabai nguyame ula kedia yawu badulai halage senran u ong toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi. Hakaju kerukam enda lalaya bam ula shim ya kakuri. Bada kabai ngo biang yame ula aya ka halaki senran uong. To shim bato di nakane pi baro. Namar kane kalong kakuri janga snam janga. Janga jutang batemai bad bam jukut. Ya kabayan pen mi naga benda jumpi. Ba naga benda ki babon. Naga benda ka jing map ya ki pop. To le ya kane. Ban kan mau iangam. Kusnam bakardor jango Chris. To pen kuid yangi. Pen kuid yaki mensiam hadim pen kuid. Pen koid pen kia yaki bapang gibashitom baro. Yada yangi nao bamen. Ka jimmaya jongka jinget. Katasin bagi bamdune ubu bagi dinagane kakuri iben baya jiyap jome kotrai tadadu Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia par ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpa dia me ba ngi ke bayo binda hakamet bad ka snam o Chris ngin ke bala penyat le kawe da umen siyam bakuin Token mau ko traya kabalang jame, kabala priyang hasatala kaparte. Pato penjana yaka haka jingit, rengkat baduliya uppa bako jangi. Uvilbat ubishab jangi, bat baharo ki lingto, bat ki riniam. Token mau lemro yaki himen ki para shinrang bat kindei, ki bala yotia da kabakermen yaka jimmi pat. Badia baharo ki bala kalatno haka jingis ne jame, top diang yaki, shaka jingshai ka kama jame. To isne yangi bar yangi karpadia me kramba rengkhat bat kamaria teiso de bakoin ka kame jango blai u joso bakodo kurim janga ki apostol bakoin u Francis disease bakoin bat bario ki rikoin ke bela pensna bha yame pateng la pateng ngilong ki babit ban yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangin yaro bat pendon borom yame da u kon jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhavu
kan long hamayo blayo pa badon bor ha ka jingalong kaway jungumen siem bakoy baro ka burom bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai kum bau Jesu ulahi kai yang iban duwai ba ha kene ka sungi burom jungo Petrus bad Paulus bakoy ngi IT ya ka balang baro kawai ngi IT ya ka jing dumo jungi shimet ngi IT ya ki inga sem jungi ngi IT ya ki bapang ki bashitam ki batia haying ki batia ha ki hospital ngi IT ya ki kimi ki pate men jungi bakini ya bor lemba ka jingi sai lem jungi ne apostol ngi duwairo naga binda baro ki program jangane ka center ya ka Bible convention how banai banwan kadwai tari ngi duwairo naga binda ka retreat kerpang naga binda ki nangyalam pakalong ka ba seiso kopa jangim uba habening kalong ka bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening kawai yang minta ka jimbam jangi ka bahala kasngi patomap yang i kerengkang jangi kumbangiro ngi map i kabeles niyo yangi padwa telam yangi siya ka jimpan shoy henry topelait yangi na ka basuniyum topelait yangi ngi karpart ko try na ka jing siniyo baro ha ka jing spon jame tai jing suk jing sign ha ka sungi jangi kanamba da ka jing arap ka jing isne jame ngi light bara bona ka pop but ngi niyo jing ada na ka jing jinjar baro kadbang idangap kemelindi ya ka jing karmen bakoid Bat ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jungme kalong kahima, ka jungme ka bor bakaburam, chinom la chinom. Kotray Jesu Christ may ubala ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngay happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pay digi pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jamme, bad ha ka jings bon jamme, tay haka ya ka jingsuk, bad ka jingyat le kaway kat kum gamon jamme. Mame uba im bada basensya junom la junom Amen. ka jingsu kutray kandon bara bo rengka bat pim Rengka bat tap da ka jingido Kristo ngin yaingu markelian Ko kunlang bro jung blay me bagi no Hakumi ukun lambro jangu belai. Hakumi bakit no ka pop janga partai. Sukito ke bala kotcha ka jingawai jangu ukun lambro.
benda penbiang yang atrai Daka jingi jing spun ba jingi snei Gant gam shu mekwa jindi Ya jingi janga mela tese Ko trai Jesu ngis ngungu yame ngi ro yame ngi mane yame hagene gas ngi borom jongo Petrus bad Paulos apostol kargo kardo yangi kadangile yopdiang yame haka communion bakoit communion bad communion mensiam pensleto mai yangi daga bor jame pangin de pende mai ke chingir changi man ke kelip ma pangin yai ne bad me haka chinge pangin yai pen bariang ya ka kubor jame kom kini ke apostol Pangirong ilongin ng kersyan ya kamet bamayan jame daga jingim jangi ko Jesu karku kardo ya baro ke bapang ke bashitam ke bashimenda hagane ke yukerish bakoi karku kardo ke inga sembala jot balapra karku kardo ke inga semba don bon ke jing huri hura namar ke jimbam biang jangi de kot jangi inga sem upa bat ke kemi bat ke kon ke himmen ke para Jesu bayed benans pen Penlang pati maya ki bahar oda ka jingir jame karko kardo ki bapangi batia haki hospital ai bori ki Jesu hallelujah 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 Jesu 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong inia duwai. To ai hangi ko try ya kibalapsa da kanega sacrament bangin im kumta ha kabalang ba ya kaba yaine ha ka jingtia upu bad ha ka jingi kai jungi apostol ngilong kawe ka donut bad kawe ka mensiem kabala penskem da ka jingi jame da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Ringkabat pi Nguya ka kli jombi karpadi ka jinggar ko karpang lembau Petrus bada Paulus bakuin. To ublay uba perlong ya pi ben yang skem haga nongrim ki apostol un karko karhaya pi lemba ki jingya side badon buram jangi apostol bakuit u Petrus badu u Paulus. Amen. But to ublay ubala mon ba en penris pa ya pi daga jingi kai bat ka nuksa jangi apostol un perlong ya pi hapoga jingya da jangi kisaki hakamat ki bruyo baro. Amen. To pin iyo yang ke nong pateng jang ke ribam chikut lemba ke jingya sai jang ki to ki ba da ke jingi kai jang ki piyo yang ke jing scam jang ke jinge Amen. bar ke jingar ko jang balai badon bor baro uppa baru kon bado men siam bakoit kan hiar happy bar kan sa bat pi junom Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar babah jang utrai da ke jingim ke jampi Isongo yao play.
Arspa Kandai Po. Buram hokpa berukun namun sim berkoi, baroh haba menikong puju mentau baraboy jenam la jenam amin. Ini roh try Yesus Kristus jenam